nyina ne yenjintum se de wotwa sana ya onim sana chiachia entinsam ne bi wo no ma ebefa ho batafa ho a eya mema ne nya wo ya mema ne tutu se ekura da ho na sam predu asakafracho anwase die no ahuno mane hihyo but unu se sana tie nipa fom so ye ho etia no ade atumu na mon ne nyina aboa yen saa ne hihye no ebizu so yebabo wabaso nja baso bode no so ba ya na ma otiri ho no se wate ase esase ya kan na wanya ke beka entia kan na yebo wabaso no no ma otira den anu akunko kakra I don't know anabwa I know we have a lot for you this morning and I promise you it is a word package so and yadeba wafum kwai na abuafo ne doso ai abuafo ne doso kanesa nsa dwumadie no opannikasi asini metriso eye achim kwana na onumbremu international killer abubonia odi ahenka kwame yeboa ona dwumadie no sini metriso enti asa no no ye ona to otwia no obra na kwaku enin kusibu adum na ja wono soso age no wa drive ya etime meta ho ededru baby so no sekanize wa bread ya na to adi betini no betram bi no no so a drive kakra ne ahwese de ne modern boss betie enti kwaku enin kusibu adum ono so eboa oboachi dom kama wahini ba Michael adi atum live away up there for 10 times so Facebook Ayenka 93.3 FM we are live YouTube Ayenka 93.3 FM we are also live there wait me akọ now wa subscribe to our channel no maremfi essence no very important eboa uye pa baby ya di dwumadie sonko bi ade betum live no na wo so wati menya akwanya na wa ba hwede ekoso Ejano pai fa comment ni nyina fa Facebook live Ayenka 93.3 FM okwa na wa like na wa comment ensem ni bi wono ma edika na wo kana ho evidence wai ai asem edika no yanya sebi producer production bi akeke more piafo yakọ that's right hey unbreakable I am there now anya ode anya ode hey and rain you mere she Yeshua HaMashiach hey anu asisai baba to perform a miracle magano wine ya tano you and I okay nana ensam no doso some ka Joseph be bebo mabaso opportunity to worship your majesty to unity to the holy trinity na ugo piemu achima sania achima sanifwe mabiem dia na mutiai yesi dan kurabia yesi wonomo enfie bete pepe nie atakwame dan ni bio enwo atwemo se tie nie edan bibia acha se ayemre wo se kodi wom oye ni bada sania akwa krada dada jenevesa atona na mozie do edan da so siwo esuwo na ye ho ya sadia sadan wo dwuruguo esan sesen subra na egusu atutoi chede amponya kopo afafie na wo kaso wo kada ya gufam na wo bi twam a abusuafo nye oye na abai anu afini yakopa hu tuntumo yakopa hu kokko ya beti nsuo yaso ya nya krado enti ya ho ya sadia so odi wuduma anopai yasin konya wasem di kadumadi yesu ya behya ne apampanyufo a wasa ye koma aso ye na ye no mudi nkoma na mo pen fama sibre bam banana bremu central foi ayuda anya mo am gasa presence mo ho Some guys say meja boss body oyiwa yasu ko piemu wo mobo ano ewo achim odan mobo hono mo no yesi amna bia na da ho ye we nye poto we ma ho nanya gopo ya dom assembly member hono mo eni mpanyufo mo hwe bremu central empesua no so
amatimi abomaten sam no kasai ye bomu asem dika dwumadie so omde ahopopo kama maye mo nyame hira mo enti ye babo bi maba so ena no pai ye aseda when you na West Akem ablafuni timi gamze Akem ayachim West Akem yabako banana na ukopiamu wa Akem Akantana Kenten Akanten Atem Akanten hey I'll see music school hey what you say a yes school be a yes the school mo fra no enfie baako mienu miensa enso hey e da bi ofri miensa na konso akwa wabon baako mienu miensa enan enum ensia enso manya no correct 7 good years stand by yeah my goodness very sad it had to be nanyo enonko o ana 2 classroom dog so yes dia ma Atem Akanten one more a Methodist school no so eno so aka na dai enwuma so emu dia monte ye na nado dan kwa guvu ade say ade ada na koma so yi ana mu jama edan pro ka nwuram what ya bedi mu komo na no so ntin kwadai hey West Akem for mo ho ansem o ne nyina so ye Akanten ho oh my goodness I'm more how money Nasa Akanten wono yase galamsese akwaso o Atima Akanten yase galamsese agusu akwaso ho no papa eh asem nie entimu kwa kroba ko school sam nye yase di galamse ho yase nsuo yase nsase na mpanfo to no mo hwe na asem bu abusuafo tiefo enika enisi ye kana ka wo de ka kire me edika de of course you get it to the power and see the results I benya de ama timamufo no so closer than the brother so closer than the na yesu owura bi so Yakopo kanakoma ama ono akasa na hoten kakra wowo ana kwanya asai ewo Atem tutu adeko Atem Akanten wakwakoye oh Yakopo nchira papa yi Yakopo nchira papa yi o timamufu nyina ye nyatema sei ni ahusa ade na ye nyina ye de ne ye ya enkiye nwie eti wei eya nsema wodo a anopai yesi nkonyan ya ba brobro so na ya hwese ebedi mu komo ya wasi enya resource de matimamufu ya ba boya wo maden si ebenya de amamo money yo hey enti wo soso wo dia obaya ne se obedi na chi wa aba fontentan so Facebook live ayenka 93.3 FM kwa no na fa comment ni na drop gu on mo comment section na say ebe ne so se mekenkan ma wa e ba be kenkan dia ma ho eya no wa share ma wo sa manfo gusu o mo share ma fufuro so nya bi hwe www.ayinkafmonline.com uwa chichini bentaya utimi korum na so akwakotie adem life wo ho money yo yeah na nyame oh sedanyum na meto yes Yavamano Yesu Sanya nyakupo na ega kofi mensa kura mesome ne wani e adwempa yini kofi mensa dre papa na papa ni wani mukai anopai wona me na na fiti sabre kopim se non do babo na yasuma Michael ko Ghana e wasam di kadwumadie so ati kame ho sadem di ka ga kire wo no Yay, left, right, let's go. Aha.
Sabradi and Shanapa. And now make what the mini does was at the crab at some masole. Aye, that's a danda hate. Sabradi. Sawodia, Undan Kupawa. I wouldn't have Otakateswa, ultimate Dama won't bow. Nazo Jacquay, Aquay, or Scassette Tams with Mina. Was out Mina. Or Dana Jureka Crab in Waniate. Or Dana Crab in Waniate. As a Wujawa. Obiasumawo yanto bwase ne nya ye ntwane nyakopon fa ne bo no onto ma ye nya ye soso bi no ko se da na ade odi mirika ba bia ko mfa ye nton wo kire wo she na minua no makuafo mo ye metia mo minim za mo kuafo na so mo di fidie asibu metri so obi wo do nya na fidie ni sinatifi na wo enjoy mo piafo na mi sira o nya me ye me ma minim jadi foi me papa ni mu jadi foi me wa fa ni mu jadi foi me ni ama jadi foi me ni ama jadi foi mo wo desire mo nya mi sira mo biem ani mo biem store no eye na ye weekend wa hu na so nyankopɔ be che ni tumi wo free store go fie no na wanyo anu aduane me boa nya me ba ye wo de akwadefo de da ho nko abo ntate anche kosu anyansa yasiga na yede no usiesie wo ho a wo se nu mfili sa sa te maskane ba na di nyafu ana ase ne o man ma yede onza wo tia sie bi na abaduma yafo se na yenkwa aduma meboa na weekend yenkwa aduma so de ne ye biem kuha ahinkana de 3.3 FM ajibe bia enti yenkwa aduma sare de ye biem achachira fo nko a doctors for do mbeko om de 24/7 ujira musa na ngwa na se ya de mama no yes bag manager for so jo ma ho me etu wo fie na so enjoy ya mo growo na enjoy na mamuko mu nsam ne de dika bia fa bla beda henkanfo ne nkan ma ho asem dika dwuma de fa beda ye ba that's right ana so ya homeja homeje da homeja ati ya ma me ya papa ne mo a omode memenda safo no no omosom no ana omba kwa kosom omkwa kosom na so bi wonum kro omkosom nya ho enjoy ameboa ana do ye pisa si wosom a enjoy no mo tudru anu ma bete nya mi asera ye fi waso nya mi asem de mentie mom ebe ha dwene Wanio. Kasa. Mo Erade kasa ye betie ni sisi ama se wo ma ya na no pay no wo de ababa to me ye nemmom ma menko ahoma no so ne mfiri ase ani di nkommo ye ko eye asane manso across district no emu na wonum na akopiem a asane wonum yi edan kura bi esi wonum di machi wa ba Fontaine Town so Facebook live ahenkan na di 3.3 FM wa YouTube so ya dem ahenkan na di 3.3 FM na de kwhwa dan ya be kan ho asem yi edan na si wonum mfie pote pe ai achim asane salam eho ana sa dan kura yi esi wonum na me ni busuani ba ko adan yi eye wonum dia emmon komo owura kwame adu wadaru mama mo achede aba henkan na di 3.3 FM so asem dikadwumadie su ni o na wompom tesai. Hello banyini mama ache me hoye na banyina du na poma me hoye papa amba muteo mo nyame hira pa na opanyini wedi eba waso ya enya bone su emfanyini bia ye hye dankura bia ye hye no utimi se dankura ne yesi ye no na me na nakura no sabi mpraduase enye ya dwese be wuno acha papa na utimi se sadia dan na ye no sabi mpraduase dan no enya wu a ebedi ebesi edi awu dan no me bacho adarumo musi ye mfie se ni yo mu bi sami sa dan no
Yeah. Oh, ambulance for number. Oh, Erani wasem. Hey, ambulance for number fam. I'm saying mama kwa na mbasene. One of the new koi. And now see Saturday. Na p sa. Yeah. Oh. Etika fra. Very unfortunately no. Ya mixe ya panyini no. Owura Kwame Adu. Nanso yegusu awoso ahoma no. Ai owura Kwame Adu sa baba sisi a. Ne na to ankomobo no so. Sansa dana meka nwasem no. Ko Facebook live. Ahenka 93.3 FM. Achim Asane Salam. E wonum na dani sie. Na dana si wonum no. Ay asemo. Ay asem. Owura Kwame Adu ahoma no. Ay off. Owura Kwame Adu ahoma no. Off. Light off. Minimum so mama light off. Na the phone so em say na battery na was nusa. I don't know. But your problem you say switch off. And you say bia cannot be reached. Any can bond there be a network. But this time around just off. But yeguso bia na opanyin the phone hand kakra say wa hu eti yeguso wo so ahoma no ti opanyin wa daroma maye no nkasa bomoden na wo de bomoden a light nso ho se enum light ana yedum light yenum light me fi asane na ba sisi a yenum light e opanyin Kwame Adu bomoden na fasiso ne ye nkasa say hia papa hia ai ai madagana ebeye because the entire year bring na say dan yes one mo abusuafo mo share Facebook live ahenka 93.3 FM achim asane eye salam honumi won hwe dan ye be hwe ne saa na mo mebukum nipa afi ne ye be hwe na eye hwan na si ya na abusuafo wo hene na hwan ehun nsem be ye bebre nanso na ya hwere akra wio nanso na oyene na nya aba nansen ubepiem wo eye achim odan ahimfie ye hwe sade asibia ye ne sida bi enyawudi ebedi etuanabo Alexander Kwasi Akwa ene ne mpanyumfo ene eye ma me Victoria Dumo asida bi ya hwema dane mebungu ni enkum ni pansa ene ntem so omma nadmofo ekodwiri dan ku ye kama na weye siwoni mu ya adan ye mfa nya hwe obi nkaso okotenam anya dan obi tim edan na ye mre ago enipa nso namwo ka kwon na dan enchen peyi enti senyame afafie na mframaboni nyankopɔ de ɔno de wɔno da bi ɔyɛ na de o ebukum ni pase kim yɛbɛka senyame anya nyame a ɛyɛ abaifo anya abaifo a ɛne ɛhwan biem se aibonsam de yɛka ne sɛ ne fafo de bi anya abaifo yi wɔn mo ane de bɛhyɛ wɔn mo ɛna da bi an ɛne yɛhunu kayo ɛne yɛka yɛdan isuo saa ne yɛbɛka saa o yɛbɛka saa yɛnya ho hwee nenkum ni panyansa dabi yeah oh edey madagana enoma bi wonu ma ye ye pen pharmacy bi de ye nhwema ne nyansa no ameka se mihunu yanka to so mpanfo sa nu ne aduro da biara da but me be se mihunu se atore chambuafo no nadmofo I don't know if said they are aware about this there but we are yet to find out. Yeah. Okay, mayan kwa human subiem na yene atorencham buafo no wan mo panyini kwankyerafo a otua no ewo eye asane manso across so district ni mo emo enkomo mekire nadmu owura Morrison mayene no monkomo obanka se wadaru mama mo ache de aba asami dika dwumadie so ahenkan na 93.3 FM achim aboabo ne butu medasi opanyina umpomo
apom de mo hodo dum kata na so revende kafra akra ene ye se how kakrei fa che yen why nyamene ahodefa ne kwasem ya da se na wedi anopa ya ba waso ya enye bone so na ne nyina ne se yakọ akopem wo eye achema sene salam na yekoye na dan bi si wonom a opanyini edan no sade aye no enya wu a ebedi pese edi ni pawu eti na si wonom no na kafra ma boi ne aye boi enko onsum gudadada bo pensamoni adi ene pese ehunu se madaru mo mudi mani krocha mansan ehunu sa dan ya yeka ho asem ya na me pacho adan na tiba abun sana na me pacho enwa ore madawase pa ne asuma odi abisami no kwe ya akoho me in particular ma akoho on several occasions na obako no abusafana kasa ntifi ho obia tibia ote ya kommo letter a jefe so obudanu before then ya de letter no na ana meka ma akoho akoma woni ata so bako wa nkotom ndi omba kwa kwatiro se aha asana kiri nyanga samade letter koye koma abusua pani no through the assemblyman koma abusua pani so omumudanugu because we are done ya no na tie nti si okwa abusua ehu enti ya koma letter dada enti up to date omuye no enti ma yese ya nyam buana sa ahonto kakaba na suki ya masa akoho na se die kacho monwanya na yarefe asamna ma district engineer ne police wo na hada sana mo omuna ada se omba ba bacho because se otrene kuni pasifia abacho dia daje adan so dia ya no obi antim enfema boku a ehu adan so apa ya kaninya ya yebibia yes ya yenina enti wenu se no ayabusuafo ni moma sade ase omudwirigu wo hu sanati anya na be dwugu ama ho omu an kasa ne ese omudu omade se dani omudia na when se no fi ase tu wana mo no me bacho di mle tentene sen sanse bia na otu hu ana mo na ache na eda so si wonu nsui yenim dan so adan obeka so obubu agufam kwafe etu wana ma ate yi kwafe kwa eni asinka nka we dia opanyu adan wo mitwa no kafra eni ase wo sinka sabreka wo so watime hunu eye engineer fo na kam dia wo sam ye no ma ya dada because afidie ewa abentina me ta se yakomo mleta no ma ko ba ko man ko to etino afuna masa ko na ma prefer asam na ma engineer fo no ani police fo no enti nasiti amboa masa ko we dey cafe na na mpese mu se letter no okọ no utimi nya busuani bi di se ne nsem e bia na on se ayesen samanse no ni nya busuani pa de se no pa ko ana mi de se no ana ko no biem so ankoto se nipa na de letter ne ma na obusa no se de akosi ya semu because o de letter no kwa e so gbotri na ko hu adekonti a up to date omumu ye no so what ya because that no I trade as mu ye ni na okwa odin pomonwa e fe wo fatiri ko gbotri wo fe adintina da odele tala ko na stere ba ko no ko tuni paro ai wa fe o ba ko ko tunu ite na me ka fe na mbo ni we week mu mako ho mesa ko ho akose na ma mo fa na ya no ko tunu man ko tunu anu ko mesa ako demanda ko sere ba ya o ma nze adna aya ni bi fi ense beto ense ba beto obi hu o chasem awon zo ko da dia go fa ho nina ayade nina ehu pa ehu nize meko kwa mtoto na fachi kwa ne mtoto na firi kwa ba na du ofie wa amafote ho omo moto ho no omo ai fa da na keke eju bi zo mo omo ntumi nya ho hwe
ya sit down one chair one ma amanfo team ano na make am e just say dan so say ana ihu amake anzo am demo han keke oh ana amotego nti ho abusuafo na efio no afọ mo moto mo han da no oh what do you mean ọmọ na ọmọ tufio na kan say abusuafo na ọmọ tufio na da na ọmọ do mo nko mo nko da ana efio na ka ho nti azo bia tifi nti abusuafo na me ye kire na mdele kan ko manu asisi ama ko tuta man ko tum nti nyambo ana make a week yesuma masako na me ko na mkotere be hu na se wo ka se ayi o masifie bi ho yi ehonum na nya hu se dan ebu a ebetima akofie ho so ya no makasa no okay no makasa na oze yani me se sa so we bisi manso nko fone tidem na atakwa no sa na afana asa no to ebu nti am the breast asese no to ho no na akwa crack so adam asie nso afase ma anya ho de papa crack adam na mamba ko de pani ba ko no na ko ko ka se madam e dan de ni hu ndi ba ya to no ni de ba ko ya oke mo de na mo produce fa na mo trebe de mo tsa funu bu na no mkasa na de o ka ko se asema mo ka tro kwa no abotesem ready aboti nti that could be a short trainer so no go for no ka go aja me say Ghana sada na komo omu yi ma no abi che na bi afi me diwa omu yi omu ne mo mu mpe na mam na koto odamasi papa odamasi ati so wo anya boni na ye wo long term the there answer am trenka se to see ebu ana ma amukwa mu fi ho ndo mu ni man ye ya ti yirim na so minister sia continue se na kwa prokaka me kwa epe ohun ya na kuto odamasi okuto adamasi nti anye buapa yo ame anye buapa ye adana nya yo ka tse nye anye se mpota obatela fi na maza ya kan idi na zaze astani adon mi di papa ba kumbi wo aso mo ko amto papa so mu na sami ko de na hu se o mabu ana akwa o masisi o mangaza se o de ambeka o mai dia atia na sa particular adawi na kasani masa abusafa ya donko sese ato bi enu te fo bia ho sese shasema me te ko 1 year I come am kata up to date asa de obomi ya buda no obi take baden omo bebu na yin obi an pese odi no ndako mesa na mi hu no ese abusuana na baba kanti no omo hu so omo ye sanka wo buso pene nka to jaso adion ye budan because if you are ekunipa atana obebo ame eburu no edi wo de madam at papa na meka na sit mako edi na sit mi ense no so de bisi dia mama masati yate ma yanda se ene obre no adaje wanyama ya de akyerechese mu ede akyere ye ne yeso ye ne de akyere ti de befiri mu babia no adaroma na wama ye sonso atimu enkyere mu ya da se no pei yo no so mu da papa mo bye bye Aba hey
wakana wu mame oh aha wakana wu ye ah bam 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 ba 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 bam enti opanya ne kwadi kwama no aye asane manso across district no nadmo no panyini kwantrafo otua no Ora Morrison oh panyini ya mijira no wanya to boase acheche nsemo waso atu wana mo na abusuafo nso mo be yo mafam die no ai si wa mubugu a obi anya so mfaso se kada na kiasi wo no mo ani ya penti wo hye be na kede ma han dia ye be wudi odi animu akwade dan be ma han gini sika gudi botom aya dan ya yesi a aprasa na ya nwunwuni de mfaso ma ama obi anya so mfaso nti ya Germany suo mfobia ho Ghana fame ho na ayese ya eye wo yese ya ntu ye oman bapa ye ayo aha eti asemu eni kana eti abusia panyini wadaroma ne die mu kotodagu fam ensada sayam orua kwame adu wa homa ne bombom e bia na ka so won chemu bia de be mayen na kia hunu ne famasi bere e bia busua no kura ho so ye enti bia mbo fra ban se wedi ka ban wadaroma munya ya moa na ka ni nyina no ye nyam nkyeremu na asem na bodoa na nso so ye fra wa homa ne se switch off yedi kanya okakra ne ubon koma kakra as ye betie sima na kun wadaroma ne die mu ye penkyeremu enkyeremu ne ye pefri ho sanso so enti sadia yesra udan no mo hwe na munwirimu enye se da we bukum nipa awa Ghana ha da we bukum nipa ha do aha ada Marco Bla ada Marco Bele ya tibidi ya Marco dia nya ya sei ohunum na be so dis yo ah ya baka wa blade kalewe kalewu waga zanzua ube utikai kana we atin ye de beka wu na ma menko ahoma ne so na menkodi enkomo yi emra na ye ko eya West Achim district no enso emu na ehwo de enkomo ne de bebre komo ne ye bebre committee chairman awowo eye Achim accounting ye ne no ekobo enkomo na accounting ye wonsem bebre aye bebuse opanyin no Achim accounting edina de ambulance fo be hadwen de ana okay na memenda na akantin wono na ye kono akantin wono ka do be ka me kire wo ahwono na RC Music School na ahwono no yasin na nkura mako ebidi esisi wo na ya mana kanguram enfie pole enso oh sanka sabe mpredi sakafra cho wo yo ba pemfo a kaka be sabusu mienu na ko yi akra na to na we di on kan jam post wo be yi akra na to hey adai ye banana enti se odi ma chiwo Facebook live ahinkana di 3.3 FM I can't hey ask my friend be kwana chichi we you we Facebook live edani ya kama efe papa na sungura na ajabo so akanti atrebene apramre menim se de be yezu dia I don't know afena me ba betietie kasamfu ahi wa kasanso a ubewu eto patam wonu nsam no kasa obewu an kasanso a
obewu mame nko na yekodi nkomo ne mra ye ne eye committee chairman Owura eye Kwame MPP ni kan din won MPP ano me ka say MPP bi wo ha etiani Owura Kwame wono eye committee chairman ewo eye atem Akanten RC Business School yi ho nsem no ye ne ba bebo mu enkomo obanwa daruma mamu wate ade aba hen kan na di 3.3 FM so asem yi di ka dwumadi so no atiefo nyina so mu adawase ye di yeso mpomu ye na mi adom na be me nkwa tene ya temo nkan kwa na ese mo no panyini wadawru mo West Akim wonu mu yi a okrom wo yi ensem bebre wo pa wo na de di kan me basa me no di nkomo aye school dan ya yesie atesemfie poli enso sa na ehwe mu na kire ye ne empanfo nyamba ho biem me ba to daruma esa wani decide me de yachi me ba to ya di yachi pa tema mbe ya committee na dan me kwa na dan no mbe shase o NDC penso by abanse sabaye no ye tuwa na mo no mo tese dan na NDC tam den and government EDM assignment no ko yese amo to aso a yese edim ne kakra ye na mo so mo timi ye empema wo mo si dan na amfa government EDM a ba cho won man timi me ba cho amfa assignment tell wa West Akim assignment who say project do mo yese abeg de yese fa district assignment ba wo no mo si obi na nya yi na ye hwe mo no mo si bi na nya yi no BCC ho ya government EDM Nenti metiemu ya enya government project ana according to you know mutu you know they say amfa assembly okay enti West Akim assembly one mom na amfa a government project me pass a government project what they can almost kwa na certain mayor committee chairman bana ni ya account ya see dan na contractor no matimi aduadua musu ahu no contractor me no ka say sia me won no ma sia last where you buy kwa me ka say you know buy we fee buy me no ma buy ye o man kwa ya din say ka ye be ye nan ka ya to aso na say o man no say be aban no say so kwa ye na ya bo aka kwa kaka ba contractor me black ye say no ka say ye saka just o yen sika ye ba say about the summer o man na say government no ye man so ye gim kaka say about ye obiado o man ro ka kushim ha gine bi ni ha na see the option for that and the court wa e ba say that offense in the degree e dey abanti ni ahunhwe so akra na etiaba ni sei anamọ fufuro be na wonu ma wo se empanfo timi tu se de be betimi afa ban ana se betimi afa West Akim district ni mu but you turn among na honorable set to group work Asamanka MC ensu bo adwuma pa ho a ebia enchebia wa ma na ba ye enchebia uwe the CBA no akanteman aswati to no to ye da ten no to na mo e dia man pa I see enti asemo sisi no contractor no ese mumunya nneoma bi a obeba na onabo asem onabo DC susu tu na mo enti so far no okay ye be hye na ya de anumu makonko ho na ya hya na mo betimi atuo na se de be ya because nan no o ye ba bia adu atin se emoso ye be boso ene ebia ye be sumente ho kakra na afie hu de be ye ya semu okay enti ya hye enti sisi esu onum se ye wanu makodo ho kakra ho but one man the communal ba ado advocacy be ya do ho be o man do ho na school for the more so do ho ni go if you go on your bonus pay the CC ho fa okay na mami hwe wenso ti contractor no muni di nkomo no so atimi ankire mba bia project na se ankasa no so free se de be mbetimi atresi na mahu contractor no hwe nya semwa for catching so se ma mi bi de contract ne man no o tiaka ane bae tiaka ane bae nti ma ne kwa de some of fere kwa na ne sai en kano ana baje sa bae no so nti kwa sa o ka project e bia ho pepe bia eni e ba sa kwa je de edit na de acho eni kwa na ma o man ye ja so senka ili twa na mo na nka yen ya ja boye ho na nka
ya bobo ayi into aka na ya boss na kwa na tia boss no ba ye say no to asem o kan say the kan ba ko no entina mo man no so entina interaction biwa because ye me won kakra ne say contractor no bi di dwuma de say o sin ka otimi hu ne din at least ne din ni ba bia nka otekura kakra na nka aboy na nka dwuma de hu na se I'm the contractor what that man no normal. Okay. Na oba na na for my that and the computer chairman. Ni pa ni chat ni pa ba no normal ba me fe na che you see as bia you kasa na se bia ni pushi no man nta mo na mo so mo fela sana enka ke ya ni beje pan to de awia producer no be kasa na wo de contact na mayen na yeso yemfo ya ni akire na se de be ya nyina ni dwumadi no e betima be ye kra be hwe why wadaroma na yeso kopiam so matadi school won so a won so yesi edan ye bi school dan bi so ha 2 years ni eno so ye nwie eno so wan sam te say that one so no cre eno say on the banwe na start here ya on so ma wi o ma bo ya tu ya second kiti so bon so kata no so asam no ma kwa no so ye so say skasem ye bi on so 6 minutes classroom yi bi so pa from the day 1.5 to 2 years no so ko no on so yes kan bi mo fra contractor na mo san kan no contractor na according to no so skasem Canal okay. You see, I can't now. The Yanni school that ne ahoye DHS. Nti ama the DHS access classroom no. The EJS for now can me for be ho ewa ha. Awon so no mun na shibom. Home school that ni bi wo ha. Eyi sa just ni bu no mu CCS in classroom no esi so no. E do ma ko ka me for no ho. Na omo ye nti e hwe ni se skabe bana ko kata metimi aba. Na wabɛboa yɛn na school da na kɔne nkora no nso ɛtumi akɔmu school na ɔma na afa no ntoma pɛpra but wede kafra o mede wo kɔ kyɛ kakra mete sɛ na woka sɛ 2 years deɛ no ɔma bɔ so anaa manya ne yie ɔhu mepa sɛ ɔmɔ so ɔmɔ so ya second fit na ato okay nti ɛno nso ayɛ te sɛ deɛ 7 years ni aka nwura mu ne yɛmfa no sɛ biribi saa 7 years deɛ no kɔɛ no mu si sɛ 7 years na motwa game kasa no mbe boss ba we dey lentil yeah hwe yeguso hwe no Facebook na sɛ meti bibi sɛ ya boss nti na me sɛ busa wo no sɛ de be ya menya nkyem no ye ya moso enti ya semo na nso atime busa assembly no sɛ ndi assembly ni hu bibi o ndi assembly ni hu bibi pa o assembly ni hu bibi o mu guso a o na mu ja iskasem ndi si mbe bia yesi kroma yesi Muhammad from Bidusa sa ina de bi omu dia bi no mo ni be wa ma do bi ni so se de mo ka ti skasem no MC so ono so ni pa ono so o ka so me na wutie o je ya train mo so e push di man pa na me so se o twi bi na ma na bi kuam ti e dia e skasem se de o mo ka na ni dia na bo abaye I see. Okay. And also you need the actually. Enti wadaroma wo de oni assembly no etimi din kita ho bebre de no abomoden na yetimi de ne ade actually se de be adwuma de mi enu yi ebetimi awie sanse nwuma sua de aban se wontoto na se kura ban se wontoto na se ti wonhye na yenya bibia fanfan na ansa na meja mo akono yesi galamse bi so koso enso wo sa kurokuro ya mu eno nso afo aso achi juma ne de sabe de de am me kan ko juma Ghana ha jadi no wa ini no kre bi se koso ha sa ba ona mi se juma ni de bi ha juma ni de bi ha so that nti na message juma no koso na wo ba ha nso a ikuru mu ade wo ba ha sabe man responsible bo akuru mu ha no ne wo da ta mo ni ba ko ne ba ne ko ba bi a man responsible ye juma de kase pa ade ama ye o man no ana kantia so no edme ni under GCD pure ada concession muko Facebook live ahenkan na 3.3 FM and YouTube live ahenkan na 3.3 FM no ye de baby o mo ye adwuma ni bi so aba ye de abeto on sanse no se de simitia na opanyina
wo si galamsey yi adwuma ni krom ti kroma ya hia no anaja one mo ye omo bua kroi na so nim sa ban ye oteso ese galamsey na chiwade kese ya wompe na ekwoso enti yanka ne se mampanya asem na oka ye no na ya anti ana ona da garmi ko da so to ba me yan am se won se ye mi dim ni ka kan se adwuma na ni wo man da me ka se e community na ka se adwuma wo man mu a obi no be ko park machines ana obi se ade a mampani enye de empese odaye no ana on pe no on be ye enti e kombina e bia na bu no eni amede ho asese na se kwom so de ye nyina ye nim se ye nyina kwom de because me oba aboa no me se ya yebutu ya ebi nkoso ha se so ye nyina kwom de yen nti se kwom be de no na asase e de bedua no ba ye kakra ne anya bi adie ensukom de aja betimi asa anom watan so de is life minten se aja kwom de doa na aja nya nsuo bi bokra na bi wetimi twajo kakra ne ye sense asese nsuo de se opan kase ya entimi moa ye sa wo chief Mr. Udipanebaye no so Oshenia adwuma started from 2008 into certain about we my into asasia I need first land what we transact from asasi no mo since 2008 no ana mebu na ta fetch sa na tie no na mo se kom ni mo ta fetch sa asa na tie no e de yes adwuma no into yenya na from mo twa ase mo di no 2008 no no ma say esa okay enti ano na asase na asase ya twato no ma na nsuo no nsuo ase nsuo ne de atene o eja ne de bom abremu yi ebeguma etena fa ba bia o na no so ya be ne dan eno akwa no this before baha you baha none of pay no ke say ya kan te ho aya na so say wa we juma wo nsuo no bia ni de manyina free ho obi ehu ni so be na pay ya committee for any na na shia ayesa announcement no a ebia say bi be na ka mo sa ba ebia nsuo na je be ni se sa ebia nye say yes nsuo ne de be pen pharmacy be na mu gala ne pa de ebedi ona mo mi nche aba no ko mo say ba ya be na ya ni me bi na kasa na o ma chom mo opanyini ma ya na ase anopai wo bra ne wadaje a wanya ede amaye ne gidie se oni edi nkomo bebre na de wo se wutu wana mon anase de wo se yeso yehwe ne yeboa na yetu wana mon no ye hye obo ebe ya famu de nti wo so adaroma ya na wo so watimi aboa se de be ya akanten ebetimi afa ne ntoma pa enso afira ewa me da wase mu wa na akanten ma afa ne ntoma pa afira na de mu da chese yin ni bia ni so de na mu hia agenti bia ne de se ebe mama jinchen ebe munye jinchen ni bia ne so de mama organa ma fa ne ntoma pa afira ya da se bebre nyame hira o bye bye Amaya babu mo aye dana ebefa akentim rantie ebefa akentim fo ebefa befa ya no me jaja chogeto enda ntuntunde da yete moto ayo kon se semisio bietala adio abayamre ya hade Enti oni pa ya ne kasa ye aya committee chairman oko akenten hono ma ono na committee chairman Orura Kwame ene na bon kwama no osi ba bia ya shake umnia anezo boys nya dwuma nye enti ajo mu kono nkodudu asase na ni kakra anya hwe befa tafa sa ne dia na jeseja ya nya kakra tafre my goodness nobody care what we do. Nobody care what we do. Nobody care. Naka by Vojri and what? Naka Webaba. Monjaya Kwano. Your parents no be. And someone. Yes, I'm here. Na odale o sare a o da kamu. Kom ni ni ubi enti. O se ye. Kom ni ubi enti. Na kom ni di ubi a. Wa obehunu say yes. Ologo ye je. Say wan so ye je o. Kramofo no enkramfo no wai. Mama ye fiampo fo ne ayi. Obo for am for mo na tenkran no. Ti me kan say de me kan na be fa bia no na afa. Ai akwasi bro ni ka o match man mu. Ni ye ntra tim go so otimi mo ye nya na kemma no.
we nyina ya asem ni aye na kem so de ama no oba obetimi aka na kem ni nti na mkwaka aka asem abon oda hey hey shake it yeah baby I say baby I say Emma ya be mumu ya dana bafa eti abafa why abafa yere wona po ho abon so abafa na mom galane de akenten fo me ne monya adwen akenten me ne monya adwen me ne monya adwen besere mo galamse ndia na pa lai anhwa asrafo ne hyase so mutum so sa mukro no kura mbaja ache wo mo muje munnim a mugobusa dankere obo asefo omo kire wo mo no enti munyai ai munyai wo sori akaka na monya no mo fanye boja obu won mo be kosa wo konso onya bi na no be dina dufu ene gas ya no aso mo lai chibo makese na wo chede ma wo mo be de wasie bi dia akwakọ ye adwuma yei etu ko no wonya kaka na ye na de akopa business bi na so wo de ye na no na timi aboa wo ye aha anya sa da bi akọ na asrafo no be toche wo de ya nya ye ne ayo kasa enka fo no mo kan ye na asrafo no te ye dabi ye pe o ma ni ye nsase ne se ya ye nya bi ndidi so ye beka yes I'm here for test messages in the brand new can from Ahinkai 93.3 FM Ahinkai 93.3 FM our Facebook live eti akantan one more you know moody no akantan sakantan no ni nyina asi wa tim bia yetin ana boa eti go Facebook live asase no de aye no ya do nya rad ni da so a wa biem Sansa party Eba on first come show bottom party B on first come show bottom party F on first come show bottom aya wanga samadin bo abrabo na ya wanga samadin bo you ani free obi aso na bo abrabo etunya bia no asevu bi da chi asamti udokwato kwadu a no jam ho eno ano no etimu amudi sa galamse no unya ska kakra because matise galamse no so mudi a no munya ska na omu misuse no omo sada fa nya de papa bia because on say wa kire course abenya biem enu sa no so de be ha dwene tu ko no wanya kakra fa ye business fa start business bi ye aha for start business na fa ye na bibia nkon kan fa ma enye sada bia ukọ me de me tufuo me bo okoko me nka jo se asrafo meto so sa na mom se wanya asutiefo na ya asodin na se toje wode ya ofi mensa ene asem di kan kwa kwa ni kosi bu adum ne dom ye nka ho bi ye kọ ye pass ye beda ene moboa wallahi yenye ya oh ye deda dai na uda na wa bohu koma eframa be fa yem na mamesa ko homa no so biem ye butu akanten wono ma ye butu ho ye din koma ho papa meni honorable assembly member assembly member ye onimonyamfo Henry Owusu Kase mamene ne monkomo opanyi wadaroma mamu akyere de aba Ahinkai 93.3 from asemedika atima boabo ane ebutuo hello opanyi wadaroma na pomai adom na muso oh janadom onse anu aye dindindin de no onse ode akyeyen ame na wedi anopai de ebutuo mpesua so a na jaye di nkomo na mukuro yi mu honum yi enya wusa ban no de ne sakeka project ahodo bi a oguso a woyeye ebi aka nwuram mfiamfinsia makomako enso ebi amfinsia mienu na afinsama wodo na so ho pa na honorable aye school dan ya yesi di ama RC Music School ewa achem akenten honum no meba chow adi finsia pole ahe well with the RC blog no my father said bet made in fear bear and so because
me baba betoi na wo that stage and ye betime nya fie bia be ye enson woche during the NDC time no and almost started with that particular project. Na sadia wo ka se mfansa bandada ne penso die na sa benso na wo mai na wo ba ye ne ya dada wo ba ye no watimi de wani adi akire hwehwe kwan mbefa so mbetimi awie project no. And the issue being is most of those projects na I mean say are buying projects most of the time no na a assemble. So assemble no will have the works department go around just to supervise the way we made in send echo. But can't be God me elected me as assembly member now me kwa assembly no. I became a member of the subcommittee of works. And what we normally do is most of the time no, we have the routine you call runs expect those projects. Near the recommendation at the assemble. So it was until that and you call runs come make some recommendations in a day information no at the bar assembly no. Then that I even prompt municipal engineers we say yes so I can say there was 6 new classroom block yeah bandit. Now yeah the agent now toss and kind of cost or say yeah call those who have to inspect those projects no and care back home. And other engineer so there is very surprising the sense say me and Yamina made a very fair assembly member, maybe I can't think until the assembly where say project be a so so I'm sure San or say so Miss Atami Munzuna was so surprised about it. They say projects a year within the municipality as a member of the subcommittee. You call runs into one of the year economic imagine and this are noise so no. As some need to say project do on why the air coso. So now I say Mr. Contract and we won't have that project even came to be. But the service more now I say means the red thing they be at the source of that particular project. So being a modern man or baby and you do that stage, you know. And in fact, as you talk now in the maintaining at the bottom of it as to why Anna or the contractor in charge and even the source of that particular project. The idea of the community we are seeing how possible to do your minor idea I can't mind the anti if for the base you now we are seeing how possible best I bet me completed that particular project. I see. Yene o committee chairman ebon komo Owura Kwame man ka kire say contractor no wo wone contact wo ho na so wone number one ma wono krampo chese project sa time no ye adwuma ni bi no o kan workers no ho na watimi no so de ho komo e bia no so betimi aboa na nka mo nyina ma kamuti apamo na watimi hu nipa kro na wo ofiti project na say. Well, it's very unfortunate because chairman no mean komo bia etesa. And this particular issue no there be platforms via mount to amaka that particular project nano as one sem. So if say on anything concerned with that particular project man and say ko alert me now baby if say bit matter na be free nanka they akwa do and to say what can be as at least or on a contact na bit my when I think say it's a very prudent this we see how possible a bit me ADHD. Enti said yes bi akwa ye no sisi ya nim say ye ankura bi project na no mo ye de amakuru no ana say ya ban ne de asat now no ye nim sanete once asambe no so mu nim say project bi ko hon de mean me en pemu kase efika ana efika yeah okay na wo kasa krono isi ya de ya besi asase so ana obia nso ni wonu ma ochiri fo asempa kodo ewo so go obia nu ma wontene ka kire manto nchen enti sisia no mefa ne say yenim de odi project ni besi wo project ni so ka ngunam enti na wo ka bibisa mo pekwan bia mefa so betimi aye project no ekwan bia so na sisia mo fa betimi atonga kra kire say bia yeso betimi aboa. Oh, so with the community no we intend raising some fund. Okay. With the community no we intend raising some fund. Now yeah they are completely so I just fundraising na yeah decided say if possible na be na yeah they atwaso. Good.
Good. Eti ye basra se eja se duru onum soso a na mama ya so atene aso hu de aso betumi aye na yeso ya boa se de be ya because o share dan ba be ya si aduru na ade aka ne se ye de nnua begu so ne ya boso ne ya plaster ho na afi se ebi ahosuo bi na di betwi ho a ya chi ho na chese no an ka ja enkona timi akomu na enkona no mu ba be ya si omuko school de mo baby omuko school na ho na te say Oh, I think a normal class this thing befitting. Yeah. Okay. Na another project bi so koso e wo Methodist school hono mo. Eno so chese difference mienu enie. Eno de eno so assembly ni mu bibia na eno so do mu ni mo hwe. Ne de during my tenureship no ade a ye nkwa na ekọ ye decide say omunsi emfama Methodist. Okay. And I'm a contractor no. And that particular project, one of the middle best projects. Okay. The source of that particular project is central government. So the name of the contractor no DK Construction. Or no that particular project. Yeah, me so share say no pen so ko do ye no. Now I saw so chia and the baby on so the copy me no. But you did the one come my nyanti I say na MPP aban adaroma ya te say ye those middle bed projects the contractors no o ma fiase a won mu echiechia onka nti contractor na kwa me di won komo am wa say very soon obeba na wa ba be uni kefe. Very wonderful. Yeah. Okay. And also so baby what one am adu I think say said the work very soon e benya response I think say be a good response am yi nyina enti yenhwe na egusua bo mupnum na yehunu de betimi so afremu aba ne kwakura mu na se busa me twa to de ma wo no yase galam se egusua ekoso na me so de minimu se aban yi ese galam se die won pekura na nimu ahwe sanse ese yensase se yensu eno eyesa na chirima ne ba on ba bebo ye nyina yeso bo se adenti ne hwe ma yese yensase no munya babi eno no madidi omunya nsuo so no ma no ona bo no so de wani madeja anan no so yakata ho ye fra ne ntoma woni mu hwe. Oh, so galam se asem de ye ne say is one of the headache manpenyi abo egudewura ye say kwanye betimi afaso a ye betimi yetu omonsa na nkejuma na yapra. And I think a series of almost about twice or so we met the regional minister. Yeah, Nino Mukushia or Akutia. Ama ye discuss about how possible ye betimi ye meet Mabobo, Shanusian and Eba. That is who do you make my against essence of Manpenny fighting against this Galamsey issue? No, I think some people have been mandatory this operation hot people. Okay. I will around those people that will make sure say they find out now you manage then they apprehend on you. Then the law also take its course to a home. And you know the issue of Galamsey, they ask an assembly member there. Oh, we say I'm not sophisticated. What I normally do is say if there's any illegality of such a illegal course, I normally report it to the district commander. So I think that's the appropriate body almost bet me I take it on. Okay. And the issue of when now Canada, me say I can't think why I pick you baby so TV so baby I hear you. And I can't see the I say Muye baby no. I report to the the district commander. I think as assembly member, I say that's what I can do. Because fighting it, me I cannot fight those people. So most of the time, some of them can be or they are even armed. And you just fight, then you just advise them say you shouldn't go that way. Then you report it to the appropriate body. So that's what I normally do. Okay. And I think say why you wa famu die. And the akanaka aye ahobambo for so mo so be your mafamu die. Of course. Okay. Mo eno na waye no. Na ya semo. Yate enti yesu ye ni die kire ahwe ni mu se nyoma wodo a ya brobrusuwe no obetime nso aye wafam de aboa na de wo se wutu ho anamo no obetu na yeso so kakra yeso ebetuma aye na yeso de aboa no yeso ahwe ni se betimi aye na ye de aboa ni nyina no ye kwan ye befa so a eye atem akantan betimi afa ne ntoma pa enso afira ye da se anopai
Mefa we soon come. Okay. Then I walk about those projects near Kosovo campaign. I've been to God in the sense that this MPP government has been doing much for accounting. Well, you see, I mean, you can fine a fee could be so best in a call snazzy. To be heard what than say, and yet, the government has awarded that road to Icon contract this constructions. Or we must see any with you who Ubetima Asuma, a friend, what do you call it? Would you my phone be not be on my call run? Maybe they may have some footage some that better. And they are working very, very serious load on that particular route. Aside that, look, we only yet there were 3 WC facilities and also more Eddie Ama Kantimai. Nina every central government, middle bed project. The project here came in a few municipalities. All those projects are from the central government. And you know, idea we say nya canteen kwa de but I can see the make na kasa our share of the cake media. I think the government is doing well. So we just wish everything should come to completion. Maybe we will have some shortcuts and then we'll jubilate about it. So okay. The government is very, 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 very serious within that area. And on that's you know ya do kwan na to so ya do kwan na to so ya de atoso sure adwuma for so ya de atoso nti mun ko Facebook live kwan ya mu twa keke o yo mu ye some drainages bi ni a o se na be ya kwan so e den yes nti Icon so o mu go madwuma yi papa was kwan nti akanten kwan no ya tam e de ato Facebook live na YouTube live nti ukosi si aboze adwuma for so omo bo adwuma se de ona bo ka no enti we de utimi se ina rules ni nyina no so omo ye hu bibi kakra se wo hu mo so the contractor me promise is at least by 6-8 months time ne die ese otimi complete apanema wow nti no empire ne ya ba se eja obetime wi amana akatenzi overse tukwa ni edu hono mo ana se bi obi nkoka se in fact every about for home working sure wa ma wa kai ma se mbi eja ba bi ana mekoye adwuma kakra ofuro be du kro mu pagi se o sa pata de foforo no wa hye wa woro we na gu yate ona bu mo wa ya de pa ne ana mo a wutu ekwan de hu hia san se ekwan no se enya ye pa eno no entire community ni nyina na benefit eti good ya kan se project e koso ya da so na bo anopai eno bre bye bye Etia puri apwa yani club boys be 12 Sibla form this be life I live here Accra so I keep protecting myself me also am against here me just say fam see me dey me here be am aware rest in peace this time around me my agenda you bet you was through one day then I go tell you my story Enti honorable assembly member Adema Akanten Yada Sibebre honorable Henry Owusu Kese wa church na nsem mu dia mayane enti so far so good no ya hunu baby a two project no baby ekwaduro ani said they want to ase bi atie galam se usansam de honorable say kachi mayame die ma pro promise everyone ma bo wonu ma wazo mutuwa na mona man ya da tibawie ko kodwo mi na me kro no Anabo Asambaba Galemoni Asambabo Nanado don't go near bro Anti West Achim District ni munu yewom Yadaswa wom Achim Akanten Ana yeguswa yedimu nkomo Sadi ebeya womo so ukuro ni betimi atumpan Amato amo yare Eni yepe anu drama womo Eji tonwudie Umanta mwana wote noma enkwanka no Ka Ghana ya kama mikabi Hey, ensure na munya no ma odi atena wa su kombe kum. Baka kani yanka. Hey. Yeah.
Adela say. Yeah, Azambaba. Hey, Azambaba. Na wunim say eya asem de kadwuma die so de yaba ni yaba aisa se kan fanu no ahaka na haka entubedi adanse se ye ne eya committee chairman abonkomo achim akantan ye no amabonkomo akantan na number mu ne ye ye no ya san so ne assembly member kasa enti assembly member kasa wie ye no ni nyina so no project ni bojisi yakwa assembly ho jisi yakwa assembly ho ni atimu komo na assembly ho nem na ye ase yakọ no onimanyamfo ho no mo honorable set odro buadu honorable set odro buadu e kire se baby wo hye no ene de ni ahobrasie mu atiefo mo mfa nche no ontimi ne yemon komo sesi opanyin kire se baby wo hye sisi ano o kasi wo kasa sheda wayen enti no yate ase anabo yate ase bibia be fine yeah 1 2 3 4 ne yako yeah atitidi anatio then abotra sana makro yo menya botran ka men ka ho bi kran ka me de yansanom mo ameni o mo hyase pi be pepa me ho se metaw if ya me free mu me hanom me di agi me di pa me kwa shavo me resu apon mu na papa free mu ajanka ba me ya me face me hustle 14 years old boy with a scar I never thought I could become a star choking fitre na me bompa yes for be any ho be far mo take na Matem Rado memo akasa bebre wai na nyanto boase ma me rap na ede na ma me kwa homa no so na yesanso wo West Achim district ni mu muko Facebook kran san ma kwa homa no so Facebook live ahenkan na 3.3 FM ko honom sisia me ne wo ekasai na ye ko akodi nkomo bi tina me se ko hono okwa wo de wo honom no fo adwenche dugu o de wo Facebook live sisia bia no for adwenche nugu ansakwa na makwa homa no so YouTube ya ahenkan na 3.3 FM wadru wane ma mo fa comment nugu fa comment on de wuhunu no den say aya opanyini owura aya George Boache aka Kankaman manya ni ye Kankaman abayi wadaru mama chi o yajo nana so nikira no anu no hu befata Kankama oh okay I see na kwa mpom befata nyame adum nana ye de nyame ase na atiefo se meka cha mo samu ko Facebook live ahenka na di 3.3 FM na mo ko hwe de ekoso ho no mo enum nkomo ne yebedi de mu wo Facebook no yebedi mu nkomo na atem tutu ade ko atem akanten ekwa na yedai nana odawroma kwan ni nyenye sasitu akanten ko bliso kwan no nana nyenye me ye driver ni pa me nam kwan so di me koba bazisi a me kasa di me nika na kwan so nye bako kura iso taje se akanten ko bliso kwan ni de omunya ba bi kura no moto mo nan kura tia na ka kura ntimi nko eni pesi fom no ma fansuo no chu sha de akọ o makura se akanten ko bliso man na me watem sanase atem sanase na me wo atem sanase na wu firi me free Boache George Kankama me ka say atem sanase na ekwa ni nye isi a menika na ja me de me wato to form se desade a me a me de me ho besi wo na ma ye kwan ni bi me de ma ho den ne minimu de kakra me wo no ebe ye kwan na boa me man Ghana ene makanti man ni me sanse man ni because bisu man am wom because e ho na me ye adwuma ko na kwa na say aka ntimi nkoi den e be ye ntimi a me de me ho batoto fom se na bo me ho modin bia se metimi aye bi dia boa aban ne ye man Ghana ndwom ntimi obi a na asoma me mia na me de me ma ho den ni me ne den ye se me ye dia boa me man Ghana se be ya enkofa ohaw ne apensia bia sabi enfema ni na ye de be sabi bon sam anase sei enti me ana me di me ho asi wo mo se me ye kwa ni ti se wo video na sabe nyame adom o kan ho asem sisia no sabe pepe ne tie picker na shovel na bucket na me di ye se adwuma we ni dade e de don chen no na me di pickers ni tutu fom e tena mi tu na no na me sa de ye kwan no
Enya afidie bia na me use mensa na me de yes adwuma we me ye de aboa me man Ghana ene makantin ko bi su man a me wom sisi a me ka say me no ka say sisi e me da so wo kwan no so wo sisi a me wo akantin tutu ebon mu ho a me gusu a me bo pikasa na ko iba ya nana me no de ka say e se hu bibi sa na e sa ne tie na ekwan ye hunu se ase ye gusu a ye yeso adwuma contractor wo so wo yeso adwuma na me boa na me fa so no kre na baby omo wo no me na me wo so before ekwan de sabi o enye se dia me card etumi ho na me wo so de da me ye na omo de anwa ne begu akantin ko bi su kwan mu wo school mu wo no se omo be ye ekwan no omo kwasakora be hu se me ye bibisa ha bet se de me ye ni nyina no ye de boa ye man Ghana ne e nipa ye wo mu no enti omo kwasakora de omo ania be hu efra mi se anka bibinia ombe so ombe hu mi na anka me no omo ye ana mi si o omo kan ma tinti omo wo akantin ko bi su kwan no ana me nso so mi wo tutu akantin area a me ye enti omo da bia omo hu mi dive for no highway petrol for no fiko fodia no omo kura ba ebe to me be hu se adwuma na me ye no sei ene tie omo kan wasem bia na wo ti visa na e fa ne tie e kwan de na nsia na omo ba so omo ya won we anwea na omo de abeguo da nyina na sa na omo ye omo de beguo na omo ja ono omo ko omo de beguo na omo ja ono omo ko me sei akanti ko bi so ye be wure nsuto bremi kanti mi nko enima so summa be sia na omo de na musuo mu tu na omo de ko ko bi so ekurase kanti mi nko enti me sre aban na tra konya se sanye wo ti na na sa na tie omu ntwa wani mehwe akantin ko bi su man no ye kwan no mayen ye sre aban ne ne mpani fo se omra mehwe ye koso no ene se de hu no ne wo kan sa pepe ne tie na ma hu se kwan no se de yesime aprapra nchen no asa de de machine ankasa na aprapra nchen ni nyina ye wo na ye na me fato mia mensa pika pika ana de juju nchen te se de kwan ya gusu no me katro pika ene shovel ana me di ye me di tutu nchen no oba na me di adua obeka se grade na area to so na me busai mwanwante na me hu ya me se ekwan ya se contractor wo so no David enye obia na ye mi angasa mensa contractor na wo kanu eno ane mia wow omo di anya begu akantin ko bisu mamu wo ekwan no so wo de daada nyene obia ma ho meye omo ka so mba kran ko mbe frɛ me omo meye nti de wa hu ni nyina ye mia mensa eni pansa o afidie bia nka ho abusuafo mun ko Facebook live ayenka 93.3 FM na mo de mun ko hwa asem na ye ka no na ye ka no so watime di wadanse ye because nwanwa o we se de kwanesem ya toso na ye dwidwiri nchan te se de ye de excavator se grader so so de na si kwa so a wo ye adwuma na wo dwi kwan ne ba mu no sa ba no panyina ye kwan no me de mi hu yam ni se ja contractor bi ne de ma na wo ye na opanyini sa nimdie wei wadarumo kafra o unya firi hene na nei enki se nyame na sameden yankopon ene sameden because adwuma na me ye no me ami hu etra mi se me nya ni sei me ya na aye pepepe wow etra mi se me nya ni sei me nya de pika se bo fo pe na direction aba se ade ni ye ni sei enti me mpre me ho me ya me nya butre me yi nchanchen no na kwa no mada ho nti we na hu ye na ase afidie na edi no eya video eya mensa pika akasie die nu we dey was buy my contract we obeye no doubt about it obeye we wu here machine bia manpower manpower wonderful video ni ye ba me sha na eyemi hu katro papa video bia ni kwan so mensa o we dey say buy my contract ni bi obetima aye esre na me de pika atutu ni scientist obi nim no obi hu a obeka say ye the grader na atre so pika ene mensa eni pansa na ye juma sa I see na when na ya wo ye no ja
unyo bi manager bi a nsuo bi energy drink bi ni ade bi obi timi sponsor sa ana kromafo ni bitimi ye bisa na wadaroma we de wafo ni nyame kan ni pe bi akoma ene 11 cd na ja mo de mame ene obi betwam a ye ni nsem obi no 5 cd na o de amame o ebi omogbo mo den sa de na se me den tina ma bitimi ye adwuma we nka bitimi nye mo se waka no kore omo ma misika ene de kana koma no obu o ma misika e modu de ebi ni wa omo ayiko na o se nkura nyame nsira oni ade eno na ebo me ho ban a mitimi di adwuma we nti omo mpa ebo ne kakra na omo jejede ma me no eno ena ma mitimi di adwuma we isi a me ye kura me no ka se kura obi ama me kitu bi kakra enyame anim no kura ni me ho adwiri me papa dia ma hu wakwan no so no na o dia me kura mu kwa kura dia se me no ja ye bedi nkoma na nkaja wa kwa hwetewetero so ama mi hu odi edua me line na ni ti wo frame me a metimi no akore nyame anim no kura ni opanyina adwuma na wo ye ne so na boafo ne aruade se dia o kan ye no nyame na dia akatua na nkasa bebrew nyame sansa enye ize se utravani a unim ehyen kan wajai eka ne dia si wonom sansa hunu se kwan na wo nam so no enya wudie betimi adi etuwa pakika na wo ye kwan no opanyi nyame hirawo nyame pa to supa unyuma so na we ya wo ye ne sei no obeka sa wo ye ne sa keke eso aketua wo ho ai eso aketua wo ho nwanwa opanyini ma yemfa wunsia na ye be prabre na ye ba ne edi nkomo pa because de wo ye die aban wo se wo ma contract ni bi wo se no ba bi a wo se grader no ko na ko gisu keke no ayemfa bi a yini ngusu no abo ni ngusu ni se wo betimi aye aba mama wo mo ai oh no na na hefato me de ya me bon pa ya ni se ya kan tin ko brisu kwan no me dia edin pa sisia ye akantin ko brisu na awana insuoni ta ka bi entimi nko na besia so amo ne ma na omo de namfom nam mobo na areho makopro wo wa na wono se de sia sai no ma ho de ntimi bro wa ho de so bro ma ho de so mitimi boma awia ebo na me nyina fa ko oh bitira mitimi aduma 10 hours ye aduma 8 hours bitira mu fia na pasa ko do nyimle no sia kan akora ya so kan ya to so ha no manajo yes me ya di aboa me man Ghana enne makanti man ni kura mi wom wow so enye se dia sabe me hona etami ana se di bisa e mo me se dia ko na akanti ya me di obi fia no ko hospital na waka no say utia so de na de ne bo amre mu a ko ja betu obewu ko so akwala yi for so ba me driver pa na o minika isi idea me nie fidie bia o wa me di adwuma anu ti na me de me wato to form tie ne obi edu anu ma o kanka manya mi sra sa de we na bo me ho ban na mi sra ya na bo me ho ban o ne kwasem e kwa na enye no me de gi akra nkwa ne kwasem ya dum nti sa de no kwa finti na ma sabe ya so adaba fo ni ya ke yie moto fo ye na mu ni ade ya ke yie tie ho fonti ya nyante brebro enkofa esan bia ma eno mu du anu ma obi edu a o se no afidie ebi kura gi atinye ze aden afidie we se nya memeti asi mi di atinye memeti ami di atinye mi producer na ka cha me say eye wa na wa ye ntina me ka cha say si ehun se contractor wo so a wo ye adwuma de ntia mbusa o sa no no contractor bi ni so na contractor bi ni so eye mensa ene di yeso adwuma we ntina ne ya me sho kwa so ma o ma kwate ntini awon den se onya me ho abutre ne ja ba busa mi se nsem we ye tie dia no o de ukoma na se da ko mobile server akantin ko kwan so anoma o de nyame aduma da be bia no kankama o fre kankama ena o kwadwuma ana se o wahifa be bia me wo bia me no beba se senweti se me atiti eno ana se me sisia de me di video no eno ana se me sisia bi tutu fom
Sing it and one and semi. Also, Sabi Zabaka, we are Sabi Mabodam Kakran. Dabi, only back there's a son of Becca Ghana, dear son at you. Son, yet, Obi Becca. Obi Becca. Obi say, Mabodam, my junior Jumana, me yellow quine. Why? On back Jano, Jano, no woman, I said, Wabodam, or no mum, and what him near Oye. Aye, and so, Mamiano, me why you want me could tell Colan so Sabi, and yes, be a make them. Me why you want ma Sabi. Be crazy as it is very yes as a woman in our feet. Wow. That Colan so a formula me to 1 CD and a medicine. Opanyini. Yamisha said ya kan ye be said up ebrene ya ba na yedin komo why? Me from so out there mumra o da mama we mo diso ade keke. Ye beba. O ba na be mu se na ye no na no kure wo mu ni. Efidie bi ensia. Katapira kure bi ensia, jiba kure bi ensia. Eyensa. Opanyini da ase anopai, ye da ase bebre nyame kan ho. Amen. Bye bye. Bye. Roll it tight enough days. When me can't come and pay me. Life on the streets be so crazy. Oh. You mind me here for the pay me. I don't know why. Mo DJ, adwuma wa ya no na tua ne ka. Wose anya hwe ya onya kakra kakra firi mu. Wodi ayi kakra ka na oji no kura firi mu. Na sha kwan na wo ye no. Wo seven ni pan kwan de unhunu. Na wo kodo aka chan se wa bodam. Wo ni ni mienu na sebi se mpedu asa wa bodam. Wo na wono no yi akwa na ma wo be fa so waje wo nkwa no. Una mpo sebi mpedu asa o. Se kafra o na adwe mpo nye na wo ye kwan yi mpa. Se wo nya so mfa so se wo nkwa wo je asi wo. Aya na nipa odere ho a won tie ase. Sometimes won tie ase. Emfa so na wo nya fi so de won count. Na momonu no mom na wo se kwoto no ho. Wo sa nipa nyame fa bɔ ne nkyɛw. Na wonim ne wo keka. Wonim ne wo yeye. Opanyini nyame sraw owura George Boache kankama. Nyame kan ho. Nyame enya nyame adwuma we wuntime nye. Ai. Mo fresh from the under, jigga too cold. Drop time, jigga like from the sun. Jiggy on the outside, inside out. For a few months, so we feel the shots. Better than allow you, we got the sun. Mo Black Sharif, nyame njira o. Na life on the street, na ya no mo say easy one. Obi bre say, na o ko o se akoye no. Oni pa kro mo ajiga se kam ni mo pa wo hu. Ka wa beto dwe ne. Ka beto dwe. Na de fa hudi. Mo amokase ni nyina mo mom na mo yare. Mo ka kire bu pray. Wa ko hu papa ne se wo ye adwuma din wo ya beka kire ne se sabi sam brother asa na adwe nya adwuma no umom na wo se wo ye de wo ko na ko hwe wa adwunim bibi hawo wo hu ade ye fa nya wo fe ya ka won kwekwan ne entetem prosa meboa na manfo entuto mungu ta na mo pe shame on you ya me hu mo mobo amen ya to so na mami san kwa homa no so ne nkodi nkoma we de ye ne e ba ye die mu bremu emfimfini mansini no emu ane ye bo e de awura na asa de meka ye no eduru ba bia e babo bi no abaso se ye ka na wote na so pam na uhu se de ye ka no ye no kwasam na babo atemamufo na wote ye na se a eso no nkunimdie ne ba ye nyina ya sa beba ni asa bebo wa baso won se ya ka se atimo da kopiem o mabo honom na amna bi da honom amna na da honom no enya wudi ebedi enya nipa ebekum no ya ka ya na assembly member honom no enso ehye yen boso ben na afam die bia sa de be ya sa haw na honom no ebefiri honom na entia ye nya no se opanyin no wa homa no so Honorable Clement Atefa wadaro mama mo atia no pedi aba asemi dikadwa die so achima boabo na henka na di 3.3 FM ye butuo mini amejemo so na akwa mpoma anyame de na cha me gidi sa muso musa ajana da Roma yeso ye nwode panse yeso re no pan se na akokọ ni nya bon na anya tese ne na furu pe na bibia ye okay na me fra wa no pa mo nse wo sere ona bo adi lotto ana mini lotto me no ka say am be pim wo winiba nti winiba na America safely okay ti winiba ho fra man na wa wo sere salo no kre am gas yo di lotto kaja me see for man na me to abeji me chefa mini lotto na ama manager ka say awie pay ni say ma pidi ka say so ana
Yenuaba Akosu Dumas. The Quaya and the bridge I know of fast so the Connie Fee, the Viana, the Dija Masus, a bridge and I say, Baba Bay, and rather Diana, Yura, Alexander Kosaka, Achimo Dambra Shibigani, or do you say yo, they are sober ball for my Juadekoya, Yamiantum, yes, bridge and I say, we now could do my setting in your fine pa, a passo at the alcohol in the fee. Many years we are paying first of its kind in the history of our country, Ghana, MPV. I just think that the share of common fund or the Bebumba or the Bebua assembly members for electoral areas. Then a bear or no bear first, a member of parliament, obey to me, Ebu, the share of common fund who are Akuntabuni in Abidjan assembly members who project a bear or electoral area. And no one Akuntabuni, Ebu, and I just the common fund. The shall common fan and second and no, and the dear Busa a contano. A bebua my and some members and so, yes, who are in high the project to get a 1 million. That's the kind of Buana, I at their mind. In the Medica Cassia Pie repairs that Yamra Shebegani, one dream on one who now was dream to my phone was not dream as some members and one who say a bread in this or boy, a mother, and Yama, I am bread. Yeah, I can't say when you go on own sham, and just from Quaба Munya and say, Nia Oka, no, or share home bono, Yamiadum, why, and number many, I just found so underpaid. Na Jumadia ni frasi ya brebe na ebrebe ni enhwe ni musa be wie pepe yo amankunum die no so awie peyo yo menia sa Jumadia da ho aye be ye no esan se ye hwe sika da ho de be di juma so na ye ntimi nka se ye de ma contractor enu ntini aye be ni se yes ne nya aye be bo ye be bo da ru me man tem ho na artisan so go aye see Bennett go mason carpenters near the day and I idea hoarding in our body. You have a body na yin idea hoarding agim. Yambo Jada Quan, Thomas Tears and I over the night a banning Kanga grant. Me did say I have to say a week in the Basson dinner, the senior raisy bridge and no your best hand trank I can now and Sana ya fell. And if you're been well 2 months a day, me did say now or more it's me a faso. Yes. Because we are near a monomonan, a bit in Yamaka, as go bridge and I am. A bridge, a better ye, Corvette, and a better ye, send a bear. A honor, cast me, I didn't know for honor and sound conquest. In the we are a kind of a ye, and then I tell Yama cast at me a passo. And nothing I made myself by 2 months' time in a day. A baby would be at me a faswa, a bonidia intimacy. You know, matter to go to for us and so I was stressed from Quan or Munyai. At the my or train power, train, ama a bria, a do was a. You made all my silver braid. At the empty interest. Yate enti sade wasemia kanoja yeso ye hwe ni musa se ne nyina so be wiem sa pepe ye de ne se ye beka na Nyankopon adom so be bamfa so enti no mo amo share Facebook live no mo se kwan no na ye twade a kire mo no aha kwan no se be kura na manfo bi guso mo fixe no ma bi wo so kakra sade be ya bia be ko kai kaba enti onabo ye da se bebre Nyankopon wo hyirawo na monguso mo adwumaden sa amfa mo asade be ya oman so betimi akonanim eya na de ye dene se ye ka mo bete na se no ma hu se wiase de wotwa sa onim se na chiachia na baabi so onom krampo anye baabi a na wani nyina bekọ wani sabisabi emi enupe enti baabi se no ebia na wokra wonnim but ye na mo ye so ye ka na wani aba ho so na watu ho na mo ye da se motie asise ya na ma adwuma no so aye mra ma ye nyina nyame kam ho na onom mo amo na ya benza na o ka mobile honum bia nyame adom mo ka ho asama nyame adom atu ho anamo se tokuro na da ho na ye yenye kese a ka sikotom de bia kan se omo ye friend say aspat no omo ye fa so na ba se ni fi se aspat no da so fa mobile de no wahu mobile de okay ina ka akwa na akwa kotom enti efia da no na me call na me kwa yimiti na me hu se asa to prowe na ahenkanfo abon hu da wo sa ene sa dia de yenhwe na mintu hu anamo enti quickly no 724 se di jawa na de asoa ye ka se assembly o ye ka se ye depend no assembly na me dia ene na activation ko be buy assembly members enti ni nsoa
ina kwan bi a mefa so ese me a me di sa adwuma na ese me di sa adwuma so enna mefa so a me kopɛ enade a me de bɛyɛ sa adwuma no ɛyɛ adwada na wi ketekete a na egina hɔ a yɛ rehye mu enne cars etimi ɛfa hɔ no mu a ayɛ kama sɛbe yɛ de tumi bi hyɛ onsa ɛyɛ kuro no brɔno no ana sɛ ehia uye brɔno no kan kɔ ne hia wa ade biala a ɛbɛyɛ oyɛ ni ɛba kɔ hɔ ba no ɛyɛ odadwen a nyame nso bɛma mu akwankyerɛ kwan bɛfa so a obɛyɛ nti ɛde dwuma no a sika ɛde yɛ nyina no ɛyɛ ayɛbɔtɔm sika a nyame adom etimi de yɛ na mɛfa konya na mabɔ ɛyɛ ɔfadwen aba so ɔbɛto sɛ yɛ di dwuma so no wɔ na no sɛ a ɔno abɔ ma yɛ ade ɛna saa de amonye 100 Ghana na mo so fa support dwuma de na odim begidi sɛ saa de na yɛ nyina yɛ hwehwɛ ansa ne ɔfu dua pa no yɛ pia no ade ɔyɛ na so mani kɛseɛ pa nti radio station bi ɛfrɛ mu asɛm wɔ wia ne kan saa asɛm no idan so hu sɛ dwuma de na yɛ di ne sɛ beta fa de bia ho ɔden yɛ de nso hu sɛ sika nso ɛka ho ne bi di sɛ dwuma no a na me no kan cars bi ɛtimi fa hɔ kama nya yɛ frɛ no sɛ yɛn panifoɔ edu biribi a nneɛma bi a betumi akɔfɔ yɛ ne aba no yɛn twɛn sɛ yɛn fa nneɛma bi kɔfɔ procurement ansa na yɛtumi adi sɛ adwuma no sɛbe me assembly member yɛn tua meka no nneɛma bɔtɔm sika over 560 Ghana cedis ana yɛdidi sɛ adwuma sum na wɔ hɔ nti sɛ befi yɛ panin na wohu saa nneɛma na wɔado bɔtɔm sika yɛ a menyini sɛ wodin yɛda ɔso no ɛbɛsesa nti yɛn nso sɛbe amanfo a ɛfa hɔ no a akɔm betumi adi ɔmɔwu a na ɔmbɛtumi aplan abɔ ɔmo ho ban no ɛdeɛ no nyama brɛkuro no yɛn nso a yɛdi sɛ adwuma no sɛ ɛdeɛ no nyama brɛn ama bɔtɔm lɛtɛ yɛ nso ɔmo to aba ma yɛn no so ɛdeɛ no nyam abrɛ wɔn me no mo ka sɛ de bia de baako a mani gye ho kɛseɛ sɛ mɛte sɛ radio station ata nso yɛ leader ɛmmɔ mpae sɛ de bia no yɛbɛbɔ aba so yɛbɔ aba so a wokyea nti wodu baabi na mu sɛ yɛkyea ho a ɛsɛ yɛkyea ho a kyea no tum ne to a na mɔkɔhwɛ baabi yɛkyea no wɔ no sɛbe mokaeɛ a yɛyɛ adane aba so bɔdeɛ ama yɛhu sɛ sɛbe yɛwɔ bi a yɛwɔ listening years tempere ɔmo ka ɛsɛ yɛtu anamɔ adeɛ bi a de bia meka no sɛ sɛbe na otwa sa no onim sɛ n'akyiakyia ana na ɔda no gya ho ɔno onim sɛ n'asɛsɛ ne fa na mpanimfoɔ bu bi sɛ etu ayɔnko ho nso ana etu adeɛm nti nipa na ɔte saa bea hɔ no a wɔfa saa wɔ haw no mu ebi a yɛ me Clement Atefa na mete hɔ no mu a ebi a ka mɛyɛ ne ɛsen saa nti ɔno to no nti sɛ yɛnyi saa nipa no ntum sɛ nea ɔkɔ mu nti na ama ne kasa saa nea wɔhu nti na ama nneɛma bi ɛnkɔ yie nti wohwɛ na wobɛn no wɔahoɔden ntumi koraa na kasakyerɛ wobɛkyerɛkyerɛ ne nneɛma ani so na bere nipa mu do na otumi di saa adwuma so na yɛgyere sɛ ɔno anso bɛhu sampa wokan wayɛ nti me nua adwuma di a mekɔhuuɛ no ayamhyehyɛ ɛna mede tu anammɔ ɛna medi saa adwuma so na ɛwɔ ma ɔbɔ hɔ a na me ne wokan saa bi afa hɔ aka bi antom na yɛyɛ na aberante bɛdu a sɛ ɔno abo adeɛ a yɛ deɛ wama yɛ sika abɔ ɛnsan sɛ kaa tom a yɛkɔyi ano ama yɛ 10 siri baabi sɛ na baabi yɛyi ɔho ɛti saa na ade no teɛ nti sɛ yɛdi saa adwuma so na adɔbafoɔ ɛfa hɔ nyinaa no ɛhu sɛ adwuma so pa ana nyame adom yɛdi nti me nua ne nyinaa no ɛyɛ adwuma no bi a yɛde tumi ahyɛ nsa no sɛ wo nso hu kwan bɛfa so a nea wahoɔden bɛtumi no deɛ sɛ omienu na ɔyɛ na nea wahoɔden tumi no na wawurewure mu akɔda mpanifoɔ ɛdeɛ nea ɛde ne atumi a ne mpaebɔ na ɔma aba bɛboa wo ama yie atɔ yie nti mɛda wɔ ase bebree na mada ankan atiefoɔ nyinaa nso ase yɛso yɛda wɔ ase bebree ne wobrɛ no adagye a wanya de ama akyɛkyɛsɛm mu ɛde ama nyame nka ho na wɔnhyɛ wo den na ɔma yɛ kɔduru nso ho mo bye bye Flight Tuesdays. Hey! That be the taste of grace. Bam 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 bam. See me so bolona me no mo no. Hey, sa kwa dia be kumni po. What you say? Let's go. Bam 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 bam. Ah. Hey, so what? Enti omo no mo nim say e ba bi won ma say entimi nya no. Mabo ne yaye. Enti e be kam o ma te say yayo yaye. Hey, senso yeso e be kan. Give glory. Left, right, left. Yo. Who was some up and you kaya no? Honorable Clement Atefa. Yamishra wate. So there be America. Wo benya kwatentene. Wo utumi baby abedi akoduru no. Emaye.
the reason why I make kasa ne say ya mianim nukura ni wonim kasa na wonim de what nyoma ase se menim obi a wotensam twadwuma na se ya ya na me panasam keke ai ya me panasam keke se won tensam twa na dwuma na se na ya manyoni a obebre da bia bebre o me ka me kira da bia wakoma bebo kim wa wi ato da ku na pie na akro no what asem o kan ye o se ye kan nya se e bia nipa no ope no wa se wo da bi na wonko ka no hene the media no wogina onom de matimamufo ati se timamufo ne fa ha uma e wo se media no so tenka asa timamufo ne koya mu ati wo se yawo timamufo de ka kire nsamtwani no wono so be ka ne sa be pepe se de be ya wo beten wo hu adwuma no waye sa ne yahwehwe no nanso ebi mo ntensam twadwuma na sinti no omma adwuma no yeden de ma wo mo ankasa ho wo ka say omma adwuma no yeden ma samtwani no da bi me kam kire omma adwuma no yeden ma samtwani no da wo mom na omma adwuma no yeden ma ho because won tinu ma bi ase enti ubese bia wo se de bi won ma se adenti na wo fra me wonka project amaye wo na won ton yade na nka obeka tem se waye kon no sa na enanum a wo te se wo bo samtwani bi abaso wa ha wo bo akoso adwuma ase abaso so won na kohunu ye na obeka ye na oye wie na akoso adwuma ase kro na so na beka se wayo ani ye bo na baso na nka hwan na onko kan kire no edi se me tie obi o mentem na mka chan se chale ye kwa no za ase ne yedidi ye honko mo mentem won mo a wo be date wo tenkran wo office abede wate disensam twerefo ya na ebebom ne wate ye edi ana no na me ne panyin bi di nkomo wa manyosemu pa me ne di nkomo no se wo sa kwa we de bia na woka party A party B wasem ani ade hwe ma menya analysis bi ncha osisi yi unim bibi mo a aya na otisensam twereni bi ka ebia party A wasem party B wasem na woni party B ni mu a na ase hawo anaso hu ni sen sansam twereni na bia oka party A hu no wo wunim ne wo ye unim sa because ana no me set example bi ma aya manyoni bi wantimi anyima no ogina kasa video no so saa wodwene ho a na osemate because wose da bia obehu se platform aye woso no aye party B ehu dawuro ntini yate platform no aye bo party B hu nko dawuro nanso obehu ansam de party ehu asem abeto so me de party hu asem abeto so enti wonte ase panyini pa o ana ofra me no obusa me se adenti na wo yesa na me se opanyini me yesa because bia party B no babia wo no babia wo yeto aba wonya ni bumu no bia party B na akwa asem wo ho ade afa wo party B no ho na asem na akoka ye no we deceive public no asem na akoka ye no wo se anu yie eba enti wo party eno awo ye panyin na wo so be ya no be de won sa aka because wo tenkran na bia nyankran so na bia akoka asem no me fa example yenim se bia MPP ne stronghold ya Asante region ana mfa se NDC wono so ye voter na ebia na mfa ne se MPP for akọ voter akọ ka asem bi na asem na omokọ ka ye no asem na omka na wo se anu yie ba ana wo so ye NDC panyin a wo kasa ma wo no mo wo de asenkran ne mu de enim sem wo etu wo nkran no wo be de ate asem na akọ ka no voter region na wo de anu yie ba wo be de ate ma no ana wo MPP ni NDC ni akọ Asante region akọ ka asem na oka na wo so wo yi ano no wo be de ate enti anu se me samtwani mi ko hunu na metam de beto wo party B ni platform so say na party A akoka o me boni amaye ne de yen wo se won ti ase ade am eboa promote won mo party unipa wei unnim ne wo kan won ti amanya sama say I tell you na wo ti ase a me kura me eboa because me ma information say de be woni mu ase ye aye ba bi ona bo kramenta fa wei a wo mo ka so mo breji abuoi se me van zetimam fond de se mo no man kan no enu nti na MPP for most of you mulusu mu seat no MP for no mulusu mu seat no because sansam twefo ne ekohu timamfo ne haw no me de ba bonten so a munnum se e bi omo ha mo anaso omo gumani mu ase etina mo ne nsam twefo na nya eno enti eno sansam twani ayi timamuni no nka o ne sanitirim na sanitirim na dani duru a no de ato aba ne atiaw. That is the secret. I tell you wose me boa wo pa kwa your research na se me boa baby amulusu ye nya. That's the fact. That is the fact. I tell you. That is amama yan ka beka no atunti man fon fan samo eduru wonu ma abato no duru wonu ma no ma kire ba bia wo se mo de ko na ye kana se wote na bi krompa wan koye na ba bontina beka bibi kakra de kire mo dede wo mo o munya ntobose ye be ye se ni se ya eno ne se wan ka no obakwa kwato atia no de na pa choose one. I want to show you. Afi mama wa kwanya na so bowura mu na so fa adwen kire fa bra
me champion asem na pusi me champion so baka sa test mic 1 2 Adam no kwasima wo kanu si wo hu ebi mo no ma ye kan na nti nipa be no be sore ano pa be dware be ba ko gina kwan afo ka tipa o kwan mi ni ba bia mi ko onipa ntu kwan kwa dabi obi atu kwan odi okwa akoye sure ti adenti na be fa ka ana moto ana nan ye be nante potem ko hwehwe nsem ehun hia nka be ye dabi ye ka obia eti omo ka sa no ade say mobo issue we na da hono mo obia mfie o na da obia mfina assemblyman ko hu ye odimri ka akoye no anso mi kan ye wo nkrofo a eye o masede so mo ye awo so mo co grounds etin ko hwe issues no mo ye sansa aban ni tuo mo ka but obia amfi and assemblyman ye man sika ye ntua ne kono ankasa de nbotum sika akoye galamse e koso akantin pani bi ka jem so onim da se BBC akoso pani pound so ten obesum obia ma na kohwe isi and say oyekontom poni tam so anti someone say we dey have no crampo say kusie wonim eti wonim say nyawo na akofa ho no makobeda hu me ka che no so me da se waka che me da se pan ten me suma mo bia kwa kohwe ya ka me san fe no biza za akro bi kohwe amba na eti say next time no friend biem na say was say still na want ya na je say abuapaye say yes na bi do me je na su and ye say no nyo mi de kumanchi and ye nya beka je agum ha eti sa na tie ye matemamfo ne ntia se ye obi ani wo obi wa daje o sabi obese da bontim po se wo beton obi anaso obi na bi da media ne adwuma no ye kasa matemamfo media na media na ye bibia akoye bibia ho media dodo na agira fa ne afa barka media ne adwuma no ye kasa matemamfo titimamfo ne ya wo mukomu no eno no ya on ne so ye de ka aha sana tie enti obi anu obi wa daje mame mu akonya na so bra mu na so fo adwenkyere bra asam di kadwuma die so no 0201 944 485 0554 820 910 amafashas ye brenke mame ko fa de odi kai mama wache anano pa de aba asam di kadwuma die so dini ba bia kasa free ni awo odi kan we adwempa eja menim papa ne se ohun anya shi we 5 pm ni achema kotia ampa 5 pm achema kotia fa what say yo akotia boko mo ya che omu nyina nso ni akotia de o ba to ba obi ebiem o ya no ba to ba obi ebiem yeah, Yamishra mo. Mo. Asamana okandi ayanukure. Be ku NDC MPP. Busase won wa ku won wa nchandropo e ka asema won ku won den pa na won nya. Enu kran so ya asembusa ba kwa da me busa o mana mbusa owura bi wantima nya no. Yani bibia obi dinsi kapapa bi obi wo NDC MPP oria abazika yakini tuma obo tere form for ekun wo sika no ma obi ya sembusa obi ka bi na won ti asia wa fa woni to form na busa na hu se di o kan e yampa ana nyampa na emputo na ensonso ni na egbogu efofoni odi o se me da sa da na wa ma o kraso yo kenya ye fan page mayo na no na ba bai yate mami mbo abaso na mbo oda MP ni mbo na paso papa we ona bo akwasi akwa kwa ati papa woni trim o hwe problem sisi oda nkatu so ko pm police station so ma enkofobi ko ono post bo won ban ya tele papa we oni afi bia wo trim na ngupo nshira no amen no ntimi siesie o ngoda man ni ya kwan ya o this is Andra in short way nti anedie ochina kwesiada nipa betimi ahye atade fita kwa sole because enenshanto ochenshanto na siko bi ntimi fita kwa sole bi this is numu nyina kwanye bia ya ka na obi so bo na mwakwata amwakwata onye oden yewo MP DC ye tumitu anamoko nka ekotwe mpututu baba wo DC na we DC we
MCU MP na o na so ta kwa wote no e ho na wote a mpunu no be da ba ukro ya ko ka ya ti en kan so ne kwadi ya to abawi a ya police ya be ya sa kan ko ke obi a pri puntu akọ ukro ya na sa de bo di say adin mami mo bi kwan abaso endra odi na ni birthday ko bo ntrano o ma ni kwantintin na bi de be wantumi ambo aduma still na ko ma ni kwantintin o pri so adi si o do abebo aduma no onye akotia kwan onye denchembo ndi kwan na bi kwan fa na ni ehu mo me da se kono ofofro so mra kafra wagina so achafa cha me udini bia gasa free yo kwa bra na bibia bakwa de nyame adom me ho yemi ne ya de nyame ase yankwai kajagum ebajo we de elo na bo abaso obi ngasa kwa so kasa ne ni bano how ne kwasem ndi do how na de kana de uti ma e wada na so wa penya uti asempa mission bibli mo let's try the ba ko se odan kwanta I review road no Wanja kana no woso ni yesre no wasisa ne nyema nyina fi kwan so ayi hu ba bia wafa yesre ba bia wo bia mo hwe no mayen wayira na me ye kwan no mayen ye ani a contract sabra am so wate yes ya da si bebre ba mo acha no ba di ba bia gasa free ili afedo bibia bako de nyame adumo ya de nyame ase wadarma yeso ye ho ye pa yenko de mo kan se honorable atofa nim no but asidana de man akoso anre no enye se mo bo enye platform kwa meeting kan matine ka platform be brace wada but we honorable enye honorable president wada amana de bia ye tini dia de se ne bi mo ye no eso ani onko so a amana tini nyande na ma na amabo onko so ano nye bi ye no na you say bi ni epe oda bangalo okay yes ya da si bebre tu ba na so beton ya de ni apa no aduro de ama kama mama wa chi na no pa odi ni obi akasa firi wadaroma mejosu adeba na wani anwa na Sofia mafia nwa mu no o anwa de o anwa de me ka bebre o de me ka bebre so opo afre me bia ma abla o de bia sa na ka me o jai boa matoto yanko yanko ari ba me dasi no di mo pa obo ami sure me ko Danjabo district Henry Boache MP AK Okoyo wanya hwe amayen wodi disappoint ye pa me fu MPP but oba na kai me dem jo bi obi wanya hwe oba be sia na me so bo nyina o ayimba adupa me di bo MPP 24 how more than the body street so oba be sia dia no oye mo si yentu ni friso ni evo obi mla onu woto no da bai anko onu kran fa ni support obatampa ma no mo si ayi oba to tu atwembe madam master ya omu kan de eneduma aya collapse be on eneduma en na me ko position no ye empeli pona wo ye woman organizer national okya takrati okahu bi chairman okahu bi no mo do my day some day about to no mko tuna delegate for na mo to man ni pass me city so de nyon no a na omo teacher ska no sikani part of ska bai omo ko to ayi no promise no promise no omo ya dai no we to no delegate to no mo nyebi omo teacher ska laptop 1000 Ghana and laptop anwa unya bi na me ne delegate na nya delegate we de hu ye me delegate kwa au akamikama dia sa to atia no ta atfama abatampa masi na se bi su kra abatampa masi no nso bi onso tua bi ne bi onso de na anko animu se ne de obi atua ama hu ne nsa no adwuma ne bi anso omani eso ani pa ani ene
Any and net. Matiagua. No, bye bye. One more channel, Paddy, maybe I get a free. Taxi driver. Opinion, Apoma. I'm not doing also. Namia to be Aboko. Young Quay. Stella Abubolia, the second. Hey, when you're the title neighbor. Yate yanko. Who ye Jumapa? Yajumadasi. Who ya Atimoda runabout. Oh, yeah, quarters crown. Oh, town crown on my year. But runabout look a clear before quarters one. Blah, on my jatu, a 1 year attitude. What I say, blah, and yeah, easy. What I say, in the amount of Juma Moyanina, who pass away also. Because why you do my runabout and the Kakra Cano, one thing we say free home. So that's it. It's all one Kakandia and your brands who we are for more than not the bra. Never the same. Yati. One among Kakania Brepa. Yati, yes, you're that Hey, that's right. Let's go. Let's go. I can somebody. Stoneboy, what's that Stoneboy? Stoneboy DJ should have teach you. I can't Stoneboy Google Musan. My four friend for the Homra. My one channel party will be a free. Bompire, or Casa Free, or Dinshira. Hey, wow, 2 Bompire names than his son and Kwan, no probably on Timmy as an Wako. You're called. You're great. What you say, what you are Udia. What you know, Casamina to show on the Penyanko in Shell near my power bomber or Damai. I may opinion. And toss me, Meda honorable no asset. Or say to watch a man now or mobile honor. Then sometimes we do honor ma. Next says, I'm an anadaho. That's a new taxi driver, so set now or jet. What it money edges car. I've been by an Abashame bonus. A beshabo. An Abashame bonus. How dear no, would you we ever on shame to you and a moon? One call on the gun company for next man and they say, baby, I'm not in a good dinner, sending could discount from Branham. A man for a honor or how or woman to any country and one among no. But the testing you have a little catch and say, and the woman into my men come and ye or betting you. Oh, because the Jenny panels or fanals or also you dear woo quite. Ghana and I want to say, baby, Obi no be and one time will be. So you do see Libiano, not the end do a Siano. Oh, yen and the Quanswa. Oh, you have better was him. Let party be awesome, many party be awesome. Darby, yes, or mine ye. Oh, say, or honorable your buying. Some of that kind will be afraid be a bonabasso. Obi says, I'm the NDC and I am the NDP in a bonabas. Darby that. Ubiancasa, but Numa Panao, yeah, and I will be either a bonabasso. Signing the pet and penny for a war, man, say, and go be unto your sa. Nanko one, Nanko mining at the uncle will be unto me, Mamma Casa. Oh, yes, I will be a Macassa and Yao. Yes, I want to toss me, Miss or down Quantaquino. Let's say. Contractor also said, "Why are you dear cry now? Man, and Auntie Munyasaka." Yeah, almost say now 1910 Anna 11 betching or Quaso. Now cover the Beckham to enter. Is there 11 Yamayadum? Yajina to me to 1910. Bakuna Nusia. 11 or December, but make a far pine also. A mouth were moved to do more shake wine or swat. Oh, and wait to carry the battle. Make a 2 business, motor car, make a 2 diesel. And if I not use our quite deep people here and a party in that. La cause white station, Naya, Minami Ginao, a time if you form a pebble, didn't get a pan or for things, it means I am motor now or 1 acquaintance. Could do from a penny for a share sack pan or so, say, Omdiama contrast and met three. No young papa to Sherman Fontaine. No more share, no more near pan, my name, Naya, think of us to be our party, the back of us.
Unko pass ya na me bi be kwa akofa so. Ene me friend say ye o man. It mesre. Na contractor no wo so say bi ehia na ye say obenya ansa na wa ye saa kwan na man. Ye panic kill ontu ho anamo. Wonya kwan na maye. Yate. Yeso ye da wase bebre Yakopon onhyira wo no onya wakase. Na wan cross on san one top here. One and top him out. Hey. Ah. Etuba na so beto ya de o. Ton na nya no aduro. Ton. Macho di no be akasa fi wadaro ma hwani o. Hello. We de macho ni pakro. Macho. Yes, salua macho. Aha, wan ka say nyo no akra sen ka we die comment ase. Me ka say ka we photocopy uniana. Salo yanko. Ma be de nyame sham ubojuma. Ene mo no predi onka mo. My son is saying, so na me kwan mentation. U kwan dia hin no emu dia hin. Den jenzu de. Yeah, salo trinya. Enemy see them no be. Oh, salo batoni ya dia na ahuma we pa me say ne. Ambulance fo we pa ye nya wono mu a. Ye no wo mo. Dako mo bo pepe ye nsoro ko nam dia boy ne nya de besi asi. Ye mbre. Adi salo baby a wo ka no. Brabiom na betim biem producer notice. Ai ana da bra na ba ya na. Salo hello. Yeah, afa hu. Hello, mbajo ni baby akaza free. Me kasa free zongo, me Nanaya. Yo, sister Nanaya zongo. Wada ro ma infa zongo do no. Achimoda zongo. Mpata yankoi. Ne, so mi ni abema, me hu se nkofo obo ona bo abaso pa. Aha. Me ba cho jo mo ma yesika na so yensanka, ya kasa hu bebre wo fidie yiso. Na manyanti yesi o tinya me bo wo chena emehia no. Ye mehia ne dia ne wo ba yesi ne say. Almost can no one no more. I went in it and so often come home. It's on your say. Now, for the toss of the many of them, I say, Jay, that to me now, as it be. It's your time, maybe for the thing you can again, since your time, my young boy. Then, and look at the couple of years on one hand you. So there be a man. And she said, Jano, only my young man, so be one again, one friend will never be dear. That's someone of me, I'm about what's the pap, I'm coming my end. A John Baby, woman, you can afford. I wonder what yet my show, mamma. Baby, never know my woman, and I'm only that, and I'm only yet my one show, mamma. They say, Johnny, have to me. Because about January, yeah, you have to say, and see a fire, boy, and you were seeing. And you can my and I'm over what say. We are over the Namaya breath. Kafra. There's not getting them and Juma. And show me the normal man. That man, so young, and I didn't want that. And my brepa. It's yes, Kafra. Uncle be fine trying. Yati. Oh, 1 year to carry 1 movie. No more 1,000, 2,000. Someone never say, and that. You better the focus of the more that come here. Abetre ma me yati. Yes, yeah, that's say. I am very sad, but mama for fearful wimra na mama channel padi no be akasa free. Oh, me you say blue. Obani, udi be akasa free. Asanifo nyina. Anim ba ko pe bam. Mo yako. Agbe me. Minimum pa. Na me tia asanima nyina. Na tutu ni aibuvu ewo mu. Aibuvu ewo mu me ti o mo papa. O me jo so a. Na me ko bani mu die. Adimpa. Aja. Ma kwa ya me Ghana card se Ghana ni. Enfia mienu ni o. Amun person am de me Ghana card de mame. Oh. Aye to sa mintia se baby a. Oh, my office no ho. Ana nko ho. Ma ko ho me nko kura no. Ma ko be 8 times. Oh, ana mo say ni. Dom number mame. Me phone number na say do maka dem say me card na kodi baby. Do hu baby akodi o me ka ten ma kodi. Na mbuza Ghana say ti tamale na akodi o wasi na akodi. Ya kan sa sanfo ni mba ko woni mba bibi bompa ye ebe na de na kodi America ti ansa na ye be ka protect am na kodi wade umvani sa azanu oh kafra nyabotre mo say
o say panifo na yante de ade ne potin de ko yate ye be hwe ne adi mu nkomo de ama why mo mi da se bulu mo yes ya da say no I feel I'm here pa but when bibi ye ma major de ni abekasa ye nyame no kroni I also feel the pains wo komo but the meka cho se nyanto boase megidi ye se onabo Alexander Kwasiakwa parliament akọ break o makwa homejemiti o constituency na said o kase nyambo o kyeremu nhia wo mo no nyanto boase wo kyena wonnim de free mu eba ebia na papa bi pa na free Nazareth eba eti nyanto boase why said wo speed no nyanto boase why yenim pa se mo koya mu but ye nyina ye nyarehye mu se nyame be ye onim se enya mo nko na makọ ha mu sa but modie na ya nti nyame ho nyame wo ho why nyame wo nti wo kyena de mu ko hia ona bomra nyame hia na ona bo so de agini di bia be ko fine na won na guso wo piapia ho mai se ye mame fa no hello Adumpa Inshiraba construction na masabe. Inshiraba na exam bi kan won. Na me wa baso body di bo ahenkan FM pa. Oh okay. O ko fence treso a. Bridge bi na da ho no. Em se ufi adudi ko treso yo bridge bi da ho no ma ibugu ma na ma kuma se ka tin ya ko fa iribi. Ko ye atintin asa em se ahenkan fo moti yusufre any yedidi ani ye ma mo kan ho asem na ase danka nyame se nyame ati yusufre wow meti se ye se o mde ama contract no after te aduma mene se bia ya ani ye se mempe se da ti mutu ko ho ko se eye no kra be me ko ye nso engineer ho workers ho mo ye aduma se ne etie enti ye bompanifo a ebi anim no abaso se yesu na ye keka mina no oma ati sufre na yadu bi ni ba enti za de na ne wo no ne ha ye sometimes me kwadu bi kura na asame ma ho menene etikan so enti ana enu hundi mitini kasa na nim rofo nyame aya adom ama omu guso ye aduma asame ma no edi anim bi me bompani vo idea ni na abaso ne mabo ahenkan fo nso mabaso madamase semutie sufre man kama no antu na makasa ho tu na mo na yensa ebe ka sa abeje no mo ya misrao sa wo so aba no obeka no kure wo mu se ni ya hwehwe no ti ya ni ji age wo fia no mo no me ka me kire wo ya adwuma ne nya positive results ni say ya ya hwehwe no ya botaye ne ya achieve ya koya ni wani e wo ba ya ofrafo tato o din ba bia gaza free ofa ke ni me gaza free odan ofa ke na apomo Yehu adom na nso jane di achaye yankwa yo jaba ma pa na mo ye damas yes ya da se ye besra mo se market na e ma ne kata no ya pa ya no kwase ne se uni aba to oyere to wo fa se na ba bi to a ka bi so mo se ti ye betutu na ma de se de ba kwa se sikana pa ye teme ma no e ka me nkwanti yinyai ami enchemu obia eno so etimi so obi mu kakra o me ka se mba kwa me kesika no se apata ba miensa ne betimesia ye fungusi esan se sika na ba first ne yeche no sika me tete ne mudu ebia obi ni gada obi ko du moda na so mlantie bi fa kwa bi so twoni pe bi di sisi mu mo sekese kese a woni ga na mo sekere ko se gana se benefo se ebi de wonu mu a na to bia ebin sika ka bebia ge fa hwase si be che market no be che best 5 that's one side here start here you the phase 1 yeah phase 1 liba phase 2 yeah phase 2 okay phase 3 ba na yeah phase 3 there na me ade ba kwa metete aye se me gusu ya inquiry yes sika bi eba an kan pese komodi eba market ho MC in the Federal Market. And some members may be so in the some of my plan, drainage. I tell them, okay. It's alleged. You go see investigation. No, the Senate here, yesterday, as some members, someone to my margin. You have a market or
ama yes na so be doing the engineer ke me be bot the jani ni mana nante kafra e ma come is doing the marketing engineer ya ti market station obu dai no ro kwan so no isu ne enche kwan be sen be bi omu te bi dwan e be sen isu di mi June July na okay e ma him better ayo maduma market be 55 phase 1 phase 2 phase 3 phase 5 ya yen kakakra yes so ya da se mon fan cheme hey amaka mafidim oh mon fan cheme ya bia na nya ya bre o za akwa ya wujimati wonu mo se mi nyawa mon fan cheme abusuafo ma hu se muguso am wo so ahoma no but the bre ene ya adwuma amase akunya bakofo enje ntan ani ase anoman se dua so cha waje abo adesima ma mon fan cheme ne emfa dwumadie no fansi anom na de no asami dikane dwumadie no din kana sene so ese ye de ba wa kwan mu eye memenda bia Saturday wo brofo kasa mu wabra abo aya nopa no so mpa mu kosi se non du ebebo na ya sori nkunya so ayo Michael ko Ghana tituru ya mpata mu nkomo ana ye di nkomo enso waka safidie yi eso ete ya na wasane so enso ede amame na me ko agudie makwanfo no ma ya krado omo so ba kama omo ba na happy birthday sonko enko Emma uncle Kwabena Asari okay owo 66 day 66 years ora Kwabena Asari we free coach Ray ho and o se yan kan kira o se na ye wa woda yakopon hira wo panyi kase na won ton kwanya bebre fama o aboafo no enie kana se no se wanyene ba Mike ode ko Facebook live and YouTube live yada na se afen so mpabo akase yi owura wodi ankan Kwame Yaboa kila abubonua achim gona no numbre mu odi ono na mpabo akase na hye no etika ye ka ko na ye ona afe driver no chief driver aye kwaku enen kusi boatum aka miao adwempan ni midi womet ye duru ba bia na driver nda ma me se me nsuasu atwi aha ti adwempan ni kofi mensa jone papa na papa ni wani kai ene me na me ye wo somfo yakọ this year ne dia party na you see Brandon so kan obi na obo na edi dwumadi ni ba ye yankopon ya adoma da sene ye nhia the same time the same day